How's it going, everybody? Thanks for tuning in. It's your M3E. Before we move on to the video, or before we actually get into the video, I just want to give you a heads up. This is pretty much a warning to you folks. It's going to be one of those very long video, so if you don't want to stick around, or if you want to just hold off and to the next one and just wait until we put out another video, that's fine with you folks. But I mean, I totally understand if you don't want to stay and watch the whole video. But this is typically one of those videos where it's a really long one, and so sit back, relax, get your popcorn, your drinks, sit back and just spend the entire time, this 1 hour time with your family, and just be part of this experience with our team. So this video, it's actually our Thanksgiving church video. It's our Thanksgiving Seattle ICC community church. So it's going to be a Thanksgiving dinner with our church members. So it's a really good video because even though it's a long one, it's really informative because our pastors will have the opportunity to talk to you folks about, or to us. I mean, they did talk to us, so it's pretty much, since you guys are part of this video, so you'll have the experience to also get the information and have the experience to have to taste on what they will talk about. So just for you folks to know, our pastors, they recently had a visit back home to Chuuk. So in this video, they sort of talked about their experience, what they felt about the whole trip, about going to Chuuk, and some of the issues that they feel like it needs to be addressed to our people. And so it's really touching because they sort of talked about, like I said, the needs that they want us, for those of us who are out in the States, to kind of have the idea to acknowledge the help that they need back home in Chuuk. So it is a really big thing. So it's this video, like I said, it talks about that, and most especially, it was a good experience. But overall, this was a really good Thanksgiving dinner. We had a really good time with our family. We had a really good time with the church congregations. Everybody just had a good time. And so we hope that you would we hope that you would do the same thing. Just enjoy the video. I know it's a 1 hour long video, but it's worth it because we heard a lot of things, not just the bad things, but the good things about Chuuk, and most especially, just encouragement from our pastors, and more importantly, just the time with our own people. So so anyway, I'm gonna sip it. I'm gonna stop talking right now, and let's go ahead and get into the video. Once again, for those of you who are new, I noticed that you guys are just we're climbing up there. We're literally just climbing up there. We're almost to our 500 subscribers, and we hope to even beat that 500 subscribers, because you already know, if we make it over 500 subscribers, we are going to do another giveaway, and that is another giveaway. All right, I'm gonna stop talking. All right, let's get it. What is up, guys? Welcome back to another video. Right now we're at church because we're gonna gather with our family and eat some food. It's so good that our belly's gonna be skinny, and then when we eat it, it's gonna boom. I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe and turn on your post notification bell. Stay tuned, everybody.
ngeri terus sama sikit apa wan ngeri kicip kau sekarang apa cukup sisi dia everyone have cuk yo sakan na kula paduan kala sangat sekali terus long cuk yo sakan pan na fiat kisu sawo cenpan arawan tak kifanso sekal pan mo iki kivat kiso mejuk jadi worcammo bakal pan ni kiwu kim coach touch kacammo si sekal pan jadi king rats feyut Chamawul fansul, mencuk wasupang. Jaga cufa ada sormo, pernah di parti kita baru pandai ke. Sebelah kiri, kuku, bagi sahaja mesej di lingkup. Si semua cerpan nama kiri sebelah lingkup, kiri sebelah lingkup, jika kerasi cakap, wajar mau pilih sasedi, cacuk. Sama nak kulai rusupang cuk, juga sangat pun macam si buat masih ngedikit, juga si buat pada aroma taifan susi macam ni di sana sikit, juga si papi yang deke, sangat cekumu, kan, cekumu awak cefon macam ni, sekolah mau, sahusun macam Yosi pun buat satiri cuk not fitu cek moco-moco pansu. Sisa mo atau orang mo. Aku ini sahabat sekali. Masih mau fokus sahabat sekali. Pernah cuk sagurawan yes. Seberapa ni acot apa warna? Sahabat sekali saya bergurawan orang ramil karpat. Ngeri kicap kacau ni, berapa pangeri semikki, sangat kisah masih cekrobu isan mo ngeri kicap porosan nari kulit, seperti itu apa sahaja, hari itu saya sedih berkait sehari rat. Cepat pusila pasal pusilai Kristo kafe dikit semerisin. Fanso Thanksgiving sangat cewa. Pusat kobat mencipu tongliat cewa fanso dan cewa Kristo dan medekat di kot ni asyik usul mensalah cek yaki north korea to kerek. Ibu merning ibu konfirm dari cipu. Iras ibu buat pusira pasal pengertian Kristo ini buat sipu cewa ini buat ike orang ini sebenarnya macam sipu. Tohri barang pasal sebenarnya Kristo. Kue buat telfiyat. Mere berisin ini fakir buat pusin non luaran atau orang ini barar kot satu hari pada kemat touch medicine one ikat kapat berikan murni failed esorei failed mi tekia seni kota famaran ini kit satu hari berikan arasibu claim ini kit sarun ko esap kita sajo no kita Wewe buat ngirikit, impus betul ni pun mari tikot me bir kot. Vi cekmet betul ya pasal kalau touch medicine, alat kei, medikei, bayar cincin family, ewan nanti kiri sogeri kot, ini betul saya orang cek. Sampai kasih cek kiri sog, bari keren, berasi buat, cewa ngirikit. Asyik nanti Kristo bukan satu orang yang sakit sehari kot. Ini
Wartel via ngam watkat sama di kitchen sisa prati bumara siba pasa kirison via nifam bot via kit Ika butori norong morat sekarang before bebek si tori lah ngeye orang nol bot via mislet gini kicara norek kei fansur rare bufinto foto poeraro sun won and we went skinny kids. Dan me verifan, wat de water van niet. Ik keek veel je won god, staat er weer rang ab op serikit. Ik heb ook iets samen god, we staat er je. Wie met een toria pasa, pan, kiri sosa fan, daar we check kunnen geri kids mensen si bukan pan, posirat zo ya te kiffen niet kids. Pun si bukan mesej nore balai san namna we cek isu apa cek pasal lepat barat atas isu record red infan so siapa tahu itu sudah isu red para family ansi botol record telefon dia udah isu apa pasal udah isu record red sangat sekurang itu ibu tahu yang besar lah pakai musuh medisi sangat sekurang perlu patori aku family di sogri kotre hari muri ke seri kami tahu seri histori apa musuh itu alam par befial peretai jai papa mikir aku lah patori musuh itu di sogri kotre awal par di sogri MLB siapa waktu dia beri rakyat patau beri mau fikir red mereka patau dia ni asosiasi red siapa yang usang urut kebumin ya kebuferi askiri somiri beri siasat morose di biskuit itu pada dia ni asosiasi jika mau boleh resmi cepat kiri somiri kebuferan pos di itu ini ni asosiasi dia itu mungkin sampai sini coba kuit sangat serangkum itu pasal berat karena saya kirisau kau mana kirisau dari sangat sekut berat aku tahu ada dulu sekali kita cepat dulu gitu sini cek kontori keren sahabat tuh sekali dan okulan saya aku kan ai kiriso ni level kids lagi annya sosis kawan annya sosis ni kok komedi kan keren siapa tiba federasi cukup siapa aku lupa hari ini surprise seperti befen kirisauren asfok tibe giri pusikoto riban asoto nori ne aku ismi cesor ne tu buat apa sabu kewajak kewer saat sekolah rakom walevin ewer rakom arasibuan yote kifengen ni ne firat sebab kuliah acor-core sabuela acara besit tu fengen ni kit tu orang ni kau tu buat sabuela non nefi acara level kit ikan polior kit ni tu lapar titi fengen ibu poesi lah poesi buat apa orang dia sebab kuliah tu fengen ni yang tinggi fengen ni kit saya orang kirisau ni bisa baca apa bahasa kirisau ni yang sosis kong kebetulan ni perfect lagi family kota fikir cuma kau pada di sini Aceh family ye urusan family Aceh rekor Rikra netwa Aceh hari ay bahasa Orang sarat sebesar ini ibu, ini fokus ambil waktu mencia
kaya ne orfurgat seri sanat kawat tori mogutugutun ne konta rabas patori mogutugutun arabas orfurgat amesu mesalneti bea tori asinna alkot alannon ne rabas ibu bunga ne soal pernah berai kiriso ay wariti ko turen aragan mergit aragan non narawat kiche kiche jararas araras mi feiget ke boka to seria family we ko wer chalo supa aragan so si ne ko ta mo felton ye are family orang kot mirisin secara kota kot mirisin lagi aku secara macam jalan ramas ye si Christ macam aja apa cakap miri kita mirisin sampai raji otak saya tahu mereka kita saya kasih sikit ibu patut puhut för till balkot färdigt ramas Kejak itu kotong ni mana pasal kisah beri kotor ni melis so jauh Irwan lukis mention ibu Cupelli sampai ke kisah dan ke rakom kisah ni kot dan itu mention aman camong ay kisah Nika bisa palai tete lebih kota sini, camon kilisur miore, apalagi kilisuran mana miore, family kilisuran ampusin, aku pengen nika mana mana family, permen miore, lana mi family we amen he meta kilisuran yang cekot verita. Pun attachment sini ajak fish begitu nani teman macam ni. Orang kilisho ye family kilisho mana kami ye family am macam ni am tahu ye kau tu mi pusing acu faham ni kit nani pun ni kena kilisho ren eman ni mi balto ni tu talan aje panso keren kilisho keren mi orang sport mi afri cina ni gitu. Sapoela angangan tomfangan tapi fangan lana cai family kia tu family tanam memen punya ajak me tu tu ni pun ada angangan tapi fangan lan ane kote family kilisho ren sangat ke lapan inatske ribuan nauraj kilisho mani kene lebih nama mi orang kau terasa pada nauraj lalu air pada mina foto cakap level lagi kene kilisho mani kau fan itu mi mention kilisho orang pada ngeri kich mana baca kul besi betul mani wal masawan ane rani kene we rasa macam di pal nauraj ya celet kilisho fanitan pun lalu air di pal nauraj ya kilisho pun ibai toto lalu ifan so ni kan ye bi memotong aja balik kan senior pastor SMC Eli service yang makan nama ni wis senior pastor pembahakan memang cilla balalla iglesia ngani kemen sinami pantong egich sapuela yang number le filas pokota bocet lik batak ya iglesia ngani kemen monsa akan bis pangaji bason surah semua atpan tu for ke google is very hot akan pagi
Chomang sap nom. Ren met popun sisi ngko bisi. Chan setu fikri fanso. Iwe si pecek. Ya tu tuan saya ngepan saya dan comang dia sap nom sisi popun ngko tersili. Iwe si pulai. Pantat keluar. Saya tak cakap di sini. Isore kan, cotton, pan fish berbaca, gerikis, native, native, ada asotus tipe kan, ini pan fish, fansur gerikis. Praktek pan frow saya kapasak sarot pun, pan kapasak. Right. Thursday, got it. Bukan cebiri. Para orang sanpur. Rain pun Ekartus nanti malam November non aruan. Reberu. Meriu, wali, mai buat, wali, buat meriu, aduan, lembaran November, rau boriran, para ke, oi sini, pasti apa sah, belukras, kerja kali, awal tu lah, terus pun, mikrofonik. Ora tuh satu fail awak rakili artis pemberani kisu murwa nih hari Thanksgiving hari tanggal sangat penting mau di kapas berita di kapas Thanksgiving age capacity implied were no. Thanks to what give at isu buat orang at isu sekolahnya lewat mengatas kawan very good when Thanksgiving si subsidi awal maju ini sangat cepat orang kau titi mi barat saya guru apa tu dia buat salah very good ini ni asal Chuukese pan so very good aco patukat sakap sun wanita mapai bermi ai tiga ini cepat kawan fotokati ada tidak betul boleh awak boleh awak kiri wes si paco fotokati atau cara liuri atau cara Facebook ya bawai apa Facebook nulisat si fotokati turun agak tadi non boleh pernah berbicara non family atau ini buat misat Igara fotografia desor kiri mau siapa kera sekali rom sangat orang besar pagi perosan ini kera pada macam poros bersama bagi surat anti seban salat kiri oh cakap dari taju ke online saya fort frow
ini. Apa yang nama orang kerana baca hari. Kawan, baik jadi pandai. Bergerak sah, membaca di beri. Pak. Dari dia palsu. Betul kurai jadi fun fatigi. Perawat terus apa ya? Ada berwari gasnya orang tadi seperti tadi. Fasul, fatih, fasul. Kiri. Cupelli juga letak. Akhirnya partinya mesti cekap pasang gue. Camang mentas, answer camang. Sisa teriki, ya banget YouTube. Program itu sedikit, mesti levi. Mari kita kumpul, program apa sahaja. Kita coba dengan cara yang betul. Kisah ini sangat sekeren. Met alberat siaran sedir. Yang aku kan cepat besar. Kisah ini family. Kisah buat. Awa ngacuk, dia awa kerpanen dia filat, dia puli biorang FF, awa merkisau ini ber, sedia itu oriki, dia awa kerpan sisirefon nigem, dia gasat meapan pulin, dia sapat tu vicam mau, awa ngacuk, amer kara disikir, dia awa ceram bukan pandai, kekula. Agak cepat invite ini. Tonight we have a special. She's my adopted mom. Agak tu which saya itu dari dalam mereka di sini. So I want you to meet my adopted mom. She's behind all the blessings we have. Guess of God the trip to Chuukese won't be possible without her. So these are my family. I've been here for many, many years in this church. Came here in 1992, when John and I got here, 1990. And when you people came in here, and I got to know you, I don't know you all by name, but I've got to be good friends with some of the fellows and some of the people here. And it's been such a blessing to me to know you and to be a blessing to you because you're a blessing to me. I may not know your names, but a smile opens doors. And God is so good, and He blesses us. And I'm so glad you're here, and we can partner with you. And through Rossendo's eyes, as he shared with me today, I'd like to be able to share with our church to let them know what's going on there in Chuuk, and maybe to be able to reach out and help a little bit more. And so I'm glad to be here today with my pretty gifted skirt. And I'm glad to be part of this. The Lord bless you all. Thank you. Tidak
siga I family. Na Christmas chammo bisa ke laktor ke mai jaga gara disitu. Yo ikam vi or chon feyet men chukren na wutchu. Yo ma I chon feyet chuk. Na bata आज एक ट्रिप सिबगान में पर पैसे कोई क्या वो सिर्फ दिखे मुझे अभी भी English कराई में फेयर्स ना वो पर पैसे किरा फेयर्स ये इधर चुक में तो बगैर बस सफारी दराई family religion ना हम में चौंग में सिसिंगाल पसीने में दे अफीर चुके eu trip por para feature ai family chomong ra feature city agora chuk ferida palila chakment bu apasa mai si perebo agak semua pasti mechu ai ya berbuat sesuatu orang bercakap sembiara tidak eu por Kids me do it such a fullness of our law. Came and touch a second for any kids. Even got much what did they feel at school? She got no saga, but kids so many good Ferida. Watch me touch you out a separate chop chuk. Anna Paray, Etchipa. Rahu could be very. Shirach no game, I see no key. Cokoran posisikal, babayiran na urike, ngecocuk, rakat pat diberi cegep kal, ngese orner mori, bifen me orfen kot mi fangiri, rame cipang, adiku pariye ots apil, rekarat apil seri, kan leaders, racik me fakun meri, evet anda ora racun jadi tubul bisirat family. Yo ya pan belum orang cai so di mori rajak pan si pada umpat ke tak mereka researcher lah raci pan yo ini pan bensikula yo lah pan researcher ni orang cufun rajak ni jauh pun researcher bawa cufun yo Lalu yang raci bangun, resisten raci kateriki, asta, resisten bangun kateriki di bawah negeri, sahaja guna bias sidan, nawalan raci kateriki mah gubernur level tarakku, resisten bangun kateriki yang terus berdewan, kebayi becikula, kebayi sekula. Met popular fisik ke, yo boleh cerorin, tu vicin kapasal kot. When rajanya fer kapasal kot ni pani kita, kerabira usut bangga. Sebab ni sebenarnya dia, usut Chuukese, ani kau fer yo kabar kira usut bangpan. Ini beri orang pada risi. Kau ini sebukan nongki siapa pada kiai. You are a good kid. You are a certain back Chevangini. Era Pugar Agai, Ujak Chapter, Era Pugar Agai. Kodak Kilo Agai, Gomurino, Figure, La Papilo. Ramu Tata, Bodhi, Israel, Purpur. Bola, I tell tempo. You are not a new Jerusalem. You are in Bogota, never only go to the fury. I will tell tempo, Ryan Bushida will take one. Good time for good Kater, Bogota, everyone feeling good. Ah, Barra of Shiki, Navara. You even walk out up Kililakai. Akhirnya Prophet Akai berkuaran, awak kan usulnya macam orang nari untuk nikah, awak nasi mau, nasi filmnya via lihat awak kan
semua mefi pun betul. Soal fif semua semua bercakap. Awal resi afit semua heavy fufot awal pun awal ni resmi fufot ni heavy gini aku kun. Ber kota algati awal ni pun sejuk puf ira kota Wah, kurang ni, mending rafin Nikita orang itu, yo, infant, raf, yang kita bersih. We usun, ayah kurang macam, kain kita, iwan, udara, negeri mu acakar fan, sejeru, corok kote, corok fan sejeru, you apa cerita tu mesti begi. Aku tu macam siapa oh isapi sesuatu pis isapi dah mete aja terus aja dia berada dia mete keras sabur aja tapi sih agak cuma sapi sih आज टाइम शायद अलकोता आज के किस मुश्किल सारे पिछले फिर सबको बात आंग राज करा फैमिली में देखकर युवा मुश्किल आज बचत करी सागरी को बहुत सी चरक को रुई ते कोई ये बेटे पक्को करना सिर्फ चिराग वीरा बता इसे चरोक में मत बच्चन बच्चू पराय में कितना फैमिली Ni para cia family acibu fokul afara mefin acibu ila sepoka pun iye sejeri orang cia family ninga beti bukan orang iye mencagula fokul iye aci family yang berfi cuci amangan ko sabu ini seorang cia nefin la foto ecek pun ai tiga dikit cukup sibuk sidik foto sebelum cari mereka forever pun relationship dia bila semua pun aku dah cari masih mesti dia ikan pun orang ada film family bila pun sudah merah teori semacam bila pun visi cerita acara kisah hari ini semua ia cepat news segini kita cipul itu ia sudah balon Iba lawan ni lah, aku visi aja. Kaya me orang nefira cuma ko. Iwe, karena touch ila bu touch. Ibe tu agar macam pasien me kecipun. Si fokus dulu family an ko. Semua ko terare agai ko erni perlu kita sefari ko. First sefari iman feeling ko. Eu bisin nessa horari ipo pior kuota first safari ike boa alwete awi mon feringo eu salomone alwete we ila bo firman afi chukemi alchurai te musili o salomon eflo we yibet a prophet akaya kudovi kiaros kebono bodi yego afi chukemi Kode imun fit, imun fit. Bila boleh, feature sekarang koma imun bot imun, imun kerana touch, dia boleh mencetus. Bangga gula cumpu, secerman tahu pun, boleh secumpu raja benar family. Last priority. We bubur bot aku lagi. So kita harus cumpu betul boleh boleh bising nak gerak. Tapi benar, kau tu buat feature urusan pilar habis. You kan pada kiki ke, pada cek video tu kan. You mencukua, pada kiki tu cukua. Ikan kau tu buat feature besar. Bila sekali kiki tu, आज family, mungkin dan kau tu feature. You dah sekali kiki, besok cusiri kau. Saya kiki tu. Actually, family. Ibu pun, ikan kita orang family belum. Ia memang posisi dia pun. Ibu
pun dah fiji. Ini, ia cek metu bukan pun, ini kita pun. Subject Thanksgiving seperti di sebuah di pun, di dah. Function medis. Orang, dua beberapa tahun kali saya itu bulan family, bukan terus ini. Dua bulan awal besi, saya cakap. Master mal family, yang mesti tahu itu ciki, fokus sahaja. Wakan macam, wah kira mulu serai, bisa ke? Kasor, ibu mana? Tiada boleh nombia. Berfokus mulu lah. Tuhan moral, mafia ada family. Tori ya, macam fitri. Wakan betul. Mesti bergerak kota itu sedikit. Faksis, berpul, federasi tipis mesti ditori cari ko. Yemin ni, si fakul flam, mana macam boleh wasap, ni mana kota apa. Isi garam praise, sebila kita apa itu. Ajar pilih mana macam, ajar tujuh kemis, ye, ini tidak sebenarnya ko. Ibu pun. Akan dapat tahu bulu sebiu akan mencari pada ciri berfur, metek bulu berfur. Berbeda, amat bersatu ini. Mengikut fam, mengikut siapa di dalam ciri bulu. Ini sebenarnya tak tahu. Ibarat saat itu rencana sebenarnya tak tahu misal sikit, tapi usia kami dia berkot. Benar-benar dia event apa itu. Ia aja nanti film ini kot. Tapi nak lihat film aja film ini kot. Aja pilih, aja tujuh kemis, film itu. Ia nanti film ini kot. Apa tak? Baik benar. Kesan mungkin ini yang kemet ini disu. Apa itu yang cara. Ni di mesok serigo. Ini semua. Family ko pada asal ni pada ko te buat. Kita sebut nomori, sebut macam asal. Aku dah cari irisu. Ia asal ni pada ko te buat. Ia cakap kapan macam siapa tahu. Macam tu cuba kira ni video, video channel so. Pulang buat kira sekolah semua so, you want masa macam mayor me tujuh kuralis. Saya tiba-tiba sebaru mori berkesih dia akan semenjak itu. Jika kau dapat pin non malau, kita baru berkesih force so now. Kalau pilih malau, feature ikut non ni si kifet ini disu, family. Pada nilai itu, we cek melawan pakai full mencuk, ayat family, macam mana ke full mencuk ini, don't take things for granted. Mereka kalau your real, kau cek pakai di show ini ko. Kau itu kids medicine knowledge Thanksgiving sedih, sebenarnya kan nak kau telefon. Kau ni orang film cewek. Nari bergawa pun, awak faham dia, oh bisa kenal nari baru barang mungkin sesuatu ke, that means kesini, waktu sebuah tiga feet cacung. Dah cakap itu bukan pasir, ini kecil, kota buah feet kecil, happy Thanksgiving. Hi, Caroline. Good. Yes. Dia buat
Nara pipi raom no, Noreta. Nara pipi raom, raom. Hah? Hai. Mitä on för Kate Roige? Hä? Veterä Kuruda. What? Where's mom? Who? Mom. Mom is right there. Ese te ven. Denise. Oh my God. You gotta clean up yourself, girl. This is what I hope you stop laughing. Yours is famous. And Marcel, I hope you stop laughing because you've got literally pushed back far harder. So, man. Yeah, that people got off videos. Eor. Apa? Channel sabro kator kacdot king. Warung kapok. Warung habis kapok. Oh. Ngero. Kapok. Oh, Cristo. How's the food, guys? Huh? How's the food? Eggies. Right, good? Right. Come on, you gotta share a word, dude. Very good. Very good? Okay, tastes like corn? Yes. Yes? What about you? What about you guys? That's good. How's the food? That's good. Good? Hi, Kerns. What are you guys eating? Fruit salad. Is it good? Good? Nice. Let's see what you got. Come on, Luna. What do you got? Hey, ooh, red velvet. Nice. That's good. One like Disney Princess movie where like the mouse are like laughing that high. Cinderella, bruh. Let's see what you have. I have
Oh, get on together. Buta ka kararo. People never feel like Looks like she noticed it a little bit, not a lot. Let's continue vlogging. Janice! Janice! Dia rosa por asku dia tiara kaki rosnya. Water di dalam. Beto, do you have anything to say? What do you think about the little prank on your mom? Yeah. I was hoping for a bigger reaction. Yeah, me too. I was really hoping for a bigger reaction. I've been waiting for a long time to do this, do a prank on his mom. But at least we did a little bit tonight, right? Hopefully next time we'll get it big. Yeah. Yep. Hey guys. Sorok ka pagiri sa sapu. Ya. Secret apa sab ka ba? Kakator video mo sige. Awa pa sa witnessin. Lahat na rin Thanksgiving. Kakator po yung apa sita. Have goodness in what's all the treatment. Man, what are you? What YouTube? YouTube? You're very far rocking all up as I would listen. Oh, hey, peace, Chaka. Why you always peace, huh? Janice, what? Huh? Ooh, look at you. Okay, one more time. Wait. Christy's still there. Christy, there's no chocolate. Mom, you can't get Yeah!
Okay. Thank you. I've never been to jail. Excuse me, officer. That's a fake laugh. Your offer is so bad. I wasn't doing this, officer. I was just happy that you're fighting candy and juice. I want too many, sir. I did what? I do not. What I do is not illegal. You offer. You offer are. Well, which one? May I help you, sir? Move on. My eyes are just like. Hi, my name is Timmy, and I'm just going to do dance. My name is Morphin, and I've never committed a crime. Sir, you're drunk. I'm very well sober. I don't know what you're talking about. Okay. Okay, let's see. Okay. Ya, kini sore pada abi pasyarra. Urumot. Guys. You know what comes after Thanksgiving? Christmas. Yeah, buddy. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Church
Just take a look at 5 and 10. It's glistening once again. Candy canes, those silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. And Toys in every store. Now I don't know the rest of the words, so I'll make it up as I go. Yeah. don't forget to like and subscribe. Yeah. Okay guys, it's the end of the vlog. Before we end the vlog, Austin has the verse of the day. So Austin, read it. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and earth. Say it one more time, can you say it to the camera? Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and earth. Hey, what do you think about that first? How does it relate to you? Why do you choose that first? If God didn't make the earth, I wouldn't be here. Okay, that's a good point. Alright, so close out the video, man. Alright guys, so don't forget to like and subscribe. Turn on your post notification bell so you can get notified every time we upload. See you guys in the next video. Peace! Alright guys, so we thank you again for tuning in and thank you for joining us on our second Thanksgiving for the night. We thank you and we hope that you guys enjoy our vlog and let's continue. You guys are awesome. It's Ridiculous!